N'imena official muri gahunda amakuru agezweho tugiye guhera ni hano mu mujyi wa Kigali, aho polisi y'u Rwanda yerekanye abantu 8 bakekwaho ubujura bwa moto. Polisi y'u Rwanda yerekanye abantu 8 bakekwaho kwiba moto bakazihindurira ibyangombwa zigakoreshwa mu yindi mirimo. Bafashwe muri gahunda polisi y'igihugu imazemo iminsi iri gukora yo gushaka ibinyabiziga byibwa bikaburirwa irengero. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga yavuze ko abakora ubwo bujura biba moto bakazihindurira ibyangombwa bakazambika ibiziranga bitari ibyazo. Ati mu iperereza twakoze twasanze moto 136 zose zagiye zihindurirwa plaque ndetse 16 muri zo zifite ibyangombwa by'izindi. Yavuze ko izo plaque abajura baziba mu magaraje cyangwa bakazigura n'abari bafite ibinyabiziga byashaje ntibasubize ibyangombwa. Yashimangiye ko abafite izo moto ari bo usanga mu bindi byaha birimo kwambura abakiriya amafaranga n'ibindi. ACP Rutikanga yavuze ko hari moto nyinshi zafashwe ariko zabuze ba nyirazo kuko hari abazibura bagaterera iyo ntibakurikirane ugasanga zigiye gutezwa cyamunara. Nakate Josephine n'umwe mu bari bibwe moto yavuze ko hari hashize imyaka 5 ayibuze kuko bayibye mu mpera za 2019 bayibiye imageragere. Ati nahaye umuntu ngo ajya atwara moto yanjye hanyuma abajura baramutega baramuniga barayijyana. Nyuma mu mpera za 2024 nibwo kuri polisi bamamagaye bambwira ko yabonetse gusa bari barayihinduriye ibirango. Muhashyi Jean d'Amour nawe yari yarabuze moto ye yavuze ko ikinyabiziga cye yakibuze muri Gashyantare 2024. Ati moto yanjye yatwarwaga n'umuhungu wanjye yambwiye ko baje ari abantu babiri bigize abagenzi, umwe aramutwara undi umumotari ntiyamumenya aho arengeye. Bageze Gakenke wa wundi bari kumwe nawe yahise aza baramuniga batwarira n'ibyangombwa byayo byose, nyuma nayibonye barayihinduriye plaque. N'imena official turacyari mu makuru, munyemerere dukomereze mu karere ka Karongi ni mu ntara y'Uburengerazuba, aho hari igikorwa cy'ubunyamaswa aho batemye insina z'umuturage barangije bashingamo umusaraba. Mu murenge wa Murambi mu karere ka Karongi, insina z'umuturage witwa Ntirenganya Benjamin zatemwe n'abantu bataramenyekana bashingamo umusaraba, ibintu byateye ubwoba abaturage. Ni amahano yabereye mu mudugudu wa Nyarusave ni mu murenge wa Murambi mu masaha y'ijoro ryo kuwa 16 rishyira kuwa 17, aho umuturage witwa Ntirenganya Benjamin w'imyaka 40 y'amavuko yabyutse mu cyakare agasanga insina ze zatemaguwe ndetse hanashingwamo n'umusaraba, ubundi agatabaza abaturanyi n'ubuyobozi. Muri bo Imvaho Nshya yabashije kuvugana nabo bagaragaje ko biteye ubwoba, by'umwihariko kuri nyir'umurima ngo na cyane ko atazi impamvu bashinze umusaraba mu murima we nyuma yo kumutemera insina. Umwe yagize ati ibi bintu ni amahano, gutemagura insina barangiza bagashingamo umusaraba ni akaga ndetse biteye ubwoba, uwabikoze nafatwa azabazwa igisobanuro cyabyo. Mani niho yagize ati twabyutse kare dusanga bimeze gutya, dutegereza ko bishobora kuba byakozwe mu masaha y'ijoro twaryamye. Uyu mugabo baramuhemukiye. Ntirenganya Benjamin we yagaragaje ko uwakoze ibyo ashobora kumukeka kuko hari umuntu ngo bamaze iminsi bafitanye amakimbirane bakanatongana, agasaba ubuyobozi kumushakira no gukurikirana iki kibazo cye. Ashimangira ko uwamuhemukiye aricyo naramuka afashwe yazaryozwa ibyo yakoze. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Murambi Kazabaganwa Vedaste yabwiye Imvaho Nshya ko bakimenya ayo mahano baganirije abaturage ndetse hatangirwa iperereza hashakishwa uwaba yatemye izo nsina.
ati tukibimenya twahageze dukorana inama n'abaturage tuganira n'uwatemewe insina, atubwira ko hari uwakeka bari bamaze igihe bafitanye amakimbirane kuko mu minsi ishize baherukaga gutongana gusa ntabwo yahise aboneka. uwo muyobozi yagaragaje ko atari ubwa mbere uyu ukekwa yaba akoze igikorwa nk'iki kuko ngo asanzwe agaragaza imyitwarire itari myiza mu mudugudu. Ati twasanze atari n'ubwa mbere ukekwa ko yakoze iki gikorwa yaba yangije imyaka y'abaturage kuko hari n'undi yaherukaga kwangiriza ndetse akagaragaza imyitwarire itari myiza mu mudugudu, akaba ariyo mpamvu turi kumukurikirana. Abaturage bagirwa inama yo gukomeza kwirinda ibikorwa by'urugomo nk'ibi byangiza imyaka ya bagenzi babo, bakanashishikarizwa gutangira amakuru ku gihe. Reka iyi nkuru zacu tuzisoreze mu mahanga, tunyarukire muri Repubulika Iharanira Demokarasi, aho inkuru ifite umutwe ugira uti kujya mu mishyikirano na M23 ni umurongo utukura Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idashobora kurenga. Ibi byatangajwe na Tshisekedi. Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye gukurira inzira ku murima umutwe wa M23 avuga ko leta y'igihugu cye idateze kujya mu mishyikirano nawo. Tshisekedi kuri uyu wa gatandatu ubwo yari kumwe n'abadiplomate bahagarariye igihugu bitandukanye Kinshasa, yavuze ko kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yajya mu mishyikirano na M23 yita umutwe w'iterabwoba byaba ari ukurenga umurongo utukura. Yavuze ko igihugu cye kidashobora gukoreshwa n'igitutu cy'ibihugu by'amahanga bikomeje gusaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kujya mu biganiro na M23 ngo abe yakwemera kujya mu mishyikirano n'uriya mutwe. Yagize ati munyemerere ntange umucyo w'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itazigera ikoreshwa n'igitutu cy'abantu bo hanze bagerageza gutanga amabwiriza anyuranyije n'inyungu ndetse n'ubusugire bwacu. Ntabwo tuzigira dutezuka kushimangira aho duhagaze. Kuganira n'umutwe w'iterabwoba nka M23 ni umurongo utukura Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idashobora kurenga. Tshisekedi kandi yagaragaje ko kuba igihugu cye cyajya mu mishyikirano n'uriya mutwe byaba ari igitutsi ku bagizweho ingaruka n'intambara y'uriya mutwe. Tshisekedi kandi yongeye kurahira ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itajya mu mishyikirano na M23 mu gihe ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika beruka gusaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kujya mu biganiro n'uriya mutwe nk'inzira yatuma amahoro agaruka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Munyemerere dusoreze ahangaha amakuru yacu twari twabateguriye, mbararikira gukomeza gukurikira amakuru n'ibiganiro tugenda tubageza ahangaha ku Mena Official. Abatarakanda subscribe namwe mukande subscribe kugira ngo mutazajya mucikwa n'amakuru mashya kandi agezweho. Mukomeze kugira weekend nziza, bye bye.